Ok. Peuple congolais, bonsoir, bonjour. Ici Kanyoso Bozali, awa tozali na Washington, vous allez komona. Tu y a une mission spéciale, hein, pour que le bangote, mais boye bakake, mosala zali kosalema. Tozali koboya projet ya balkanisation pour namboka na biso. Boye binga bien, boye zali docteur Bilim Longechi Jackson. Nazali ko lancer appel na ba congolais nyonso ndenge isika bozali. Mboka na biso Congo ekoki kozala balkanisé te. Tozali koya ekokota bisika nyonso kobunda pona kosala lite ya kuboya. Balkanisation esalema te. Yango na lingi na invité bino ba peuple congolais partout là où vous êtes. Bo sangana liboke moko. Ton bunda pona mboka na biso lokola ba peuple mususu ya mokili, ba français, ba indien, ba américain, ba bunda ki pona mabele na bango. Oyo mabele ozali komona ya ba américain, omoni ba George Washington, omoni ba bunda ki pona mboka oyo parce que ba anglais bazalaki na mboka oyo, bazalaki occupé awa, ba bengani bango. Ndeango nazali ko lancer message au peuple congolais, tozala ba yuma te, tozali batu ya maladi te. Bato oyo ba Rwandais ba koteli biso, ba ya komona ete ba congolais, on peut manipuler les congolais comme il fait. Toboy yango. Na lingina ebisabino ke partage boy ba très bien. Oyo zali le 13 juillet 2020. C'est ça le message d'aujourd'hui. Nazali ko tinda message et si kanyoso bo partager message oyo. Toboy mboka na biso ezala balkanisation, manœuvre nyos pour Kagame azali ko sala na ba Rwandais oyo ba kotela biso pona lokoso ya mabele ba kokokate. Nazali ko lancer ba combattant nyonso esika bozali na Europe, Afrique mobimba na Congo, bisika bozali. Ozali message bola mukayave patriotique to ko continue ko sala effort pona ko bunda. Après émission oyo, tozana bisika tozali ko kota na ndako wana, ko kutana na batu songolo, o tozana rendez-vous na bango lelo. Po ete baye bake situation to kondima mabele na biso e kendete. Yango tozali ko sala mosala oyo. Yango peuple congolais. Aluta continue. Na lingi ko invité bino tozala batu ya malade te. Na félicité ba oyo nyonso bazali ko sala marche na Kinshasa. Pona ko boya ma démarche nyonso ya Kanambe oyo azali ko sala abanda konome mutu ya Seni, mutu na ye pona élection ya 2023, mutu ya FCC, mutu ya Kagame na Joseph Kabila a songa na pouvoir lisusu. Toboyango. Cette fois-ci non et archi non. Nazala message epana yo Kabila Joseph Kanambe. Ozalaki président na Congo pendant 20 ans na projet na yon ya 5 chantiers échoués. Nous avons 5 chantiers na yo elingaki ko balkaniser Congo ezala 5 républiques. Tu nous parles ezali 5 chantiers. Kumbo nzoko zaki na basekele na yo. Toyebi basekele wana. Na lobby lisusu Joseph okozonga lisusu te. Eko simba lisusu te. Tous les démarches oyo zali ko sala pona ko luka ko balkaniser Congo eko simba te. Tikana loba na Swahili muke. Ba peuple watoto wote wa Kivu, kan ninasema Kivu, le Grand Kivu. Unajua vizuri Grand Kivu, tuko Maniema na Sud Kivu na Nord Kivu. Ninyi wote mmepigania juu ya udongo wenu. Kama Kongo iko kwa ajili ya leo, ninataka niwaambie kwamba ni kwa ajili ya ninyi. Hata wazungu walio nyuma yangu hapa wako wanashangaa. Wanasema hawakomprendre kwa nini ni juu ya peuple ya Kivu. Na pesi bino lo sako mingi peuple ya Kivu na kazi muku munafanya bilenge ya Kivu. Félicitations. Ce que vous faites c'est votre histoire. Muko nafanya histoire yenu kwa ajili ya nchi yenu. Kwa hiyo ninawaomba muendelee kusimama, muendelee kupiganisha nchi yenu. Kwa sababu ile Kongo ni nchi yetu, hatutakubali ikuwe balkanize. Wanaiba pesa zinaenda Rwanda, wanatumanipile. Dr. Bilim Longecha ni mtumishi wenu na mtoto wenu. Tutaendelea kupigana. Niwaambie kitu kimoja, kuja kwa ile nyumba hile, kule kukongo wanahitaji wapate visa na kuremplir mafoto. Mie sina besoin ya kwenda kule, ni kutembea tu na ingia na rudia. Hivi tukimaliza mishtumisha toka mabiro zingine pale. Hivi namaliza tena tunaingia. Tuko na rendezvous ingine na 16h30. Niko nataka niwaambie kwamba peuple congolais tutapigana. Ninyi mupigane kule mliko na sisi huko tunapigana. Wale walie Europe mupigane. On va montrer que tuko watu wa namna gani. Tutumikishe nguvu zote tulizo nazo ili tulibere nchi yetu. Nina invite ba combattant na biso. Ninyi mnaokamata arme na bunduki.
ile bunduki yenu ni kwa ajili ya kuproteje udongo, haiko ya kuua watu. Mfanye nguvu zote wasoda wetu wa FARDC na wa vijana wetu ambao wako wavaya kombata, amkeni. Kuamka kwenu ni kwa ajili ya kutafuta nini? Kuokoa nchi. Mahali pote mlipo, msikubali nchi ikuwe balkanize. Tuko nyuma yenu na tuko tunatumika kwa nguvu sana. Sasa votre serviteur, mtumishi wenu mnayejua, tunafanya kazi. Kwa hiyo ninawasalimu sana, nasema Joseph Kabila hataweza hata resir. Tunasikia Joseph anakuya Kavumu kule kufanya manifestation, kulipa watu $500 a récupérer mukule franga. Lakini mjue kwamba munaenda kupata ile formation na wapatia ni juu ya udongo wenu. Lakini musikubali kutraire. Rwanda hamutakubali. Kwa sababu ya umaskini, ninaomba mkule hizo franga. Ni vizuri msikatae kwa sababu hakuna franga. Unaona hakuna franga, lakini mchukue hizo franga. Hata kama wakipatia formation ni sawa tu, hamuna shwa, lakini ile formation sababu zede. Kama mnayo ya kutumba, bali pata formation ya FARDC leo wako wanapigania udongo. Mnasikia? Na ndio tunaomba wafanye formation, wanatusaidia. Ninawaasire Kongo sera libere na haitaendelea vile. Dr. Biri nimelala chini na ninaenda juu. Kuna maji karibu yangu pale. Tunashuka chini ya maji, tunaenda kwa Mungu, kuomba Mungu ili kulibere nchi yetu. Peuple congolais, Mungu awabariki na partager cette message partout là où vous êtes. Tunaendelea kuungana ili kulibere nchi yetu. Na nchi yetu itakuwa libere. Watu wote wanafanya maneno ya kutafuta kufanya balkanisation. Balkanisation haita marché ku Congo. Nous refusons balkanisation dans notre pays. Au nom de Jésus, nous refusons cette balkanisation-là parce que wote wanafanya mademarshe kwa ajili ya kubalkanize Kongo. Tunakataa. Wanapewa pesa na Kagame kwa ajili ya kupenda pouvoir ili wapate. No. Kongo itaendelea kuwa ini na itaendelea, tutakufa, Kongo itabakia ini. Kwa hiyo Mungu awabariki mahali pote mlipo. Merci beaucoup. Ingeta.